ujed psa i zakon u Mizuriju. Zdravo, Nedim Ramić ovdje, naš i vaš advokat za auto udese. Međutim, iako većina naših slučajeva je vezano za auto udese ovdje u uredu, mi se također bavimo ujedima psa ako se desi u Mizuriju. I šta zapravo kaže zakon za isti ako vas gricne cuko, jel? Znači, zakon je veoma striktan kada dođe do ozljeda od psa i ako vas ujede, znači mora se dokazati da je vas ujeo taj pas, da ste bili legalno na mjestu gdje se to desilo i da vi niste ništa učinili da prouzrokujete da vas pas ujede, jel? Znači niste puckali cuku. Zakon je veoma striktan, to jest ako to možete dokazati, vi možete dobiti naknadu za vaše ozljede. Što se tiče nehotice ozljede od cuka, znači ako vas cuko nije ujeo, nego vas je samo, hajde recimo neki veliki cuko i naleti na vas, obori vas i vi ozlijedite lakat, rame, leđa ili slično, u tom slučaju također imate pravo da dobijete odštetu za vaše ozljede, međutim nema specifična tačka zakona kao što imamo za ujed psa. U Mizuriju, šta su česte odbrane u ovim slučajevima? U slučaju kada vas cuko ujede, česte odbrane su da vi niste bili legalno na licu mjesta gdje se to desilo. Primjer, vi ste htjeli da obijete nečiju kuću i zapravo bili ste ilegalno na tom mjestu i taj cuko vas je ujeo. Odbrana broj 2 za ujed psa jeste da ste vi uradili nešto da napravite provokaciju da vas cuko ujede. Jel, puckali ste cuku, nešto ste ludo radili i cuko vas ujeo. Znači, to su dvije odbrane kada vas cuko ujede. Odbrana za nehotične ozljede cuke je inače da ste vi kreirali nešto, da ste vi prouzrokovali da vas cuko napadne ili da skoči na vas ili šta ja znam i tako doprinijeli ti vašim ozljedama. U svakom slučaju vi imate pravo na odštetu za vaše tjelesne ozljede ako vas cuko ujede. I razlog što sam htio da napravim ovaj video jeste zato što čuo sam dosta dezinformacija gdje kažu hej, ako vas cuko samo jednom ujede, to je u redu, ne možete ništa uraditi, mora vas cuko 2 puta ujesti. Ili mora je cuko nekoga i prije napasti, tako da vi možete dokazati da je taj cuko opasan po okolini ili slično. Znači nije istina, zakon je veoma striktan, ako vas pas ujede, vi imate pravo na odštetu za vaše tjelesne ozljede. Ako imate bilo kakvih pitanja vezano za ovu temu, nazovite me na 314 352 6800. Hvala i prijatno.